Polisi noma ngabe khona abazalwana abafundako ngizakubawa basebenzise iprocess yala ekhaya. Genesis chapter 2 verse number 17 uma sifika sifundela lona igama leNkosi bonke. Amen. Genesis chapter 2 verse number 17. Am I audible enough bazalwana bafuna ukungizwa kuhle labakhona? Amen. Siyamthokoza uNkulunkulu. Genesis chapter 2 verse number 17. Genesis chapter number 2 verse 17. Yes. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Siyabonga bazalwana. La sithola uNkulunkulu wathatha uAdam noEva wababeka esimini eDeni. It's a verse esilaziwe eBhayibhelini. Sesithola ukuthi ubanikeza umyalo uthi ningadli emthini ophakathi nesini. Uma banikeza bona uthi uma kungenzeka mzukwana niyokudla kiwo nizokufa nokufa, you will surely die. But napho okumangaza umfundisi uMavimbe, uma kufika inyoka kuchapter 3 kuGenesis, inyoka nayifika ikhohlisa uEva, bayadla abantu Adam nabadlile sibona bayaqhubeka bayaphila. Kodwa uNkulunkulu ukuthi uzokufa nokufa. Kwenzakaleni ke lapho bakithi uNkulunkulu wafaka the grace noma kwavuka the grace, kwavuka umusa kuNkulunkulu ukuthi laba ababili bangafa kodwa waletha umusa. Bazalwane, it was not a surprise uNkulunkulu uma uAdam banoEva bawela esonweni. It was not a surprise ngoba uNkulunkulu bekazi umuntu ukuthi ayedwa akakhoni ukuba perfect, ayedwa akakhoni ukuba righteous. Ingakho uzokurareka uma ufunda iBhayibheli kuJob 1, iBhayibheli izokutshela ukuthi Job was a righteous man, and that righteousness omunye angathatha ukuthi uJob was without a sin. uJob was never committed a sin. uJob zange enze into wrong. Kodwa uma ufunda uqhubeka lithi wayesaba isono, wayethi kodwa nabantwana bakhe abaqeda ukwenza ama-birthday party ababize bonke ngoba ukuthi bebanande benzelana ama-birthday party, batho bengababiza bonke azobathandazela abanumusele uNkulunkulu ukuthi uma kwenzeka bonile ngalesikhathi ba-celebrate uJob bekababawela intethelelo kuNkulunkulu. Lokho kutsho ukuthi uJob was not completely without a sin. And akuthi ukuthi uJob zange one, kodwa uma ona bekungumuntu ovuma isiphambeko sakhe, ovuma isono sakhe ukuthi uNkulunkulu amthethelele, amhlambulule. Ingakho umunye umhlabeleli nakahlabelela uthi mama la onke Nkosi umzalwane noma umuntu onjalo othanda ukuthi ahlanzwe ahlambululwe nguNkulunkulu. Amen. In this redemption plan kaNkulunkulu sesibona umusa kaNkulunkulu uyavela uAdam noEva. Amen. Wenzani uNkulunkulu uma sekuqala le redemption plan? Uma ufunda kuchapter 4 verse 21 kuGenesis, uma mhlambe angasifundela lona lingabe kude khulu
chapter 4 verse 21. Yes, man. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the lyre and the pipe. 421. Yes. Okay, that will not be the one who may be given a preparation. The verse elikhona lapho is uma uAdam ngazi noma ngizoba utrainer uma uAdam baqeda ukona. Yes, u3 chapter 3. Chapter 3:21. Yes, ma'am. For this. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Kukhona siphathe khona ngesizulu mhlawumbe. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku wabembathisa. Amen. Amen. uAdam batsho ukwenza iziphuku lela lithi skins. Yes. Utsho ukuthi uNkulunkulu wahlaba imvana yokuthoba. Wahlaba isilwane sokuthoba ukuze asindise laba. Ubasindiswa kubi ehlazweni labo asebangena kilo ngoba lithi iBhayibheli batsho bazibona sele bangcono. Kanti isikhathi sonke lezi bakhamba bazimbathele isudu yemvelo. Bazikhambela bangaboni ukuthi bangcono. Konke kuhlezi nje obala gogo sebayabereka. Abona namhlanje sizamela ngendlela zonke ukuthi sifihle ihlazo elavezwa kuba mkhulu uAdam noEva. Sihlala simbethe enengibatheni lapha mfundisi uMazimbela kugcina sekuvela nokukhoma, kugcina sekuvela nokuqosha, kugcina sekuvela nomhlabo. Ngenxa ukuthi ngiyabonakala ukuthi isudu le soloku nasiya ezimvuselelweni ngimbatha yona always. Abanye baze kuvuke ukuhleba ukumara ne conference epheleleko bekambethele nakile umbethele njalo kuze kuvuke nokuzizwa kube mncancane bese ke laba abanelutho batshentsha ekseni bayotshentsha entambama ku morning prayer ye conference bagqoke lokhu emini noma ilanga nalokuchinga sebambethe okunye nenyathelo lakhona noma avela uyabona nje nawe ukuthi awukhoni ukuthi uzithola uhlanu kwakhe ngenxa umuntu uzokubona msinyana ukuthi hayi kuyabhala lapha isikhumkani nomuntu othagileko awukhoni ukusondela eduze kwakhe. Yonke lento yavezwa nethi ihlazo ebakade bangaliboni. uNkulunkulu uhlaba isilwane is trying to redeem noma yes ukwenza indlela yokusiza nokusindisa umuntu. That's God's plan number 1, to redeem umuntu ukuthi amsize amtakule ehlazweni lakhe. Ku7:7 sithola uNkulunkulu is also redeeming uredeema umuntu. Sithola uNkulunkulu uberegisa umkhumbi wakaNoah uredeema umuntu. That is point number 2 yokuredeema umuntu la uNkulunkulu ayenzileko. Kama lenkosi alithokoze bazalwane. Ku7:7 nje uma akasifundela nje yona masinyana. I'm looking at my time. Umfundisi uthe ngine hour siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi kuNoah akenze umkhumbi. Amen. Le ndaba kaAdam kanle vane bathi abanye nangibezwa bakhuluma isikhuwa sama theology batsho lento eyenziwe uNkulunkulu ukuthi abavale ihlazo labo batsho it's a proto evangelism. Batsho ivangeli lokuthoma elatshunyayelwa emhlabeni apha lenziwa uNkulunkulu ukuthi avala abantu ihlazo. Then isithola uNoah
emva kokuthi abantu babebambi ephasini uNkulunkulu uthoma uyazisola nalapho it was not a surprise ukuthi uNkulunkulu mnde azisole ukwenza umuntu lithi iBhayibheli wathi uzobathanyela ephasini apha wathi uNoah akakhe umkhumbi loyo uNoah abafundi beBhayibheli bazokutshela ukuthi batho wathatha 120 years ukwakha umkhumbi loyo and uNkulunkulu wamnikela umkhumbi lo ama-measurement wakhona ukuthi umkhumbi mde wakhiwe njani. Amen. Mfundisi Mavimbela ngiba ukuthi ngideclare ukuthi I'm not mostly a shouting speaker. I'm not a high volume speaker. Bazalwane nalinde ukuthi I'm still going to jump ngeqe ngigijime ngene emalini. No, sengiphakathi kwentshumayelo kanti nje Amen. Deep cool part of my head. Very generally, no, I is still warming up. There was angena. I'm going to see them. Okay, I'm going to say no. Keep back into my head. So, abazalwa ekhonzana busebangijwayele. Amen. Yes. Now, uNkulunkulu umnikela ama-measurement exactly. Ukuthi mde awenze njani umkhumbi. uNoah walalela wenza umkhumbi exactly ngale ndlela ebekumele ukuthi ayenze ngayo. uNkulunkulu bekazi ukuthi why anikeze uNoah ama-instruction. Ingakho nathi namhlanje bazalwane as Christians we've got instructions. Sinendlela uNkulunkulu asitshela ukuthi mde siphile ngayo. And we must follow those instructions to the T. Ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo ukuze sikwazi ukuyobona umbuso kaNkulunkulu. Amen. Lithemba kwalapho ngasikhathi bekamemezela athi ebantwini asakheni umkhumbi. Lithi iBhayibheli bathi abanye bebendisa abantwana babo. Abanye bathathisa abantwana babo. Ngiyacabanga ngesikhathi sanje bese ukuthi abanye bayawisela. Bese ukuthi abanye benzela abantwana babo amaqude. Abanye bathi ayikona ngoba kuMavimela ngeke sikhona ukuya esikolweni lakhe iweekend ngiyaswaphelisa uma swaphelami imithombo ikhona sesithambisile ngendlela ekwenziwa ngayo unyaka nokunyaka ka2026 kunezinto ezenzakalabo la kwaNdebele lapha abayeke ababuthi bathi angikhona ukuthi ngingasindiswa ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi ngiswaphelise ngifuna ukuthi mde ngiphethele umntwana wokugcina isokana lami ngoba yathi ngoDisemba ngiyaswaphelisa bekunezinto ama-excuse abanakade bawabala ukuze bangamukeli indaba yokwakhiwa komkhumbi. That is exactly ifana namhlanje nalokho asitshumayela izwi lenkosi. Mhlambe ukhona lapha phakathi kwethu abakamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi bawuthulalele kulo. Kodwa iBhayibheli lithi uma kufika ilanga likaZamtholo uNkulunkulu wathi uNoah akangene ngemkhumbini. Yes. uNoah zanga decide ukungena. God said enter. Uma angena wathi wathi wena ngena kuphela. uNkulunkulu nguye owavala umnyango. Yes. And nguye uNkulunkulu wakhiya. Why? uNoah bekungenzeka ezwe nabomakhelwane bakhe sele balila. Amen. Agcine athi hayi manje umakhelwane lo bekangihelebha nangenkukhu ithi khe ngimvulele lethi yena yedwa. Hallelujah. Ingakho esikhathini esiphila kiso ngizokuzalayo le bhadi lokhu ngigijima kule track esikiyo nje. Ingakho esikhathini esiphila kiso siphila esikhathini la iBhayibheli lithi basho uma uJesu afika lithi we will fana nabantu nosofana nensimbi ezifakwe ngehlabathini mhlambe impikirinyana ezincane nawuvula umgodinyana usifaka phakathi bese udlulisa into bathi ichoke. Ngiyambona uyangizwa ukuthi baba ukuthi mara ngiyambona uyangizwa. Amen. Uyayazi into engikhuluma ngayo. Wathatha impikirinyana nendrankanyana nemali zamakhoyi lezi ezikhona ukubamba wazivalela ehlabathini mhlawumbe emgodini wadlulisa imagnet letholakala empikeni ngemuva kwamaspika. Automatically into ready, into ene connection
nemagnet iphuma ngaphasi kwehlabathi Yes. inamathele esipikareni. Yeah. That's what is going to happen. Yeah. Ngizona ngibuyela kiyo example le ngoba ngifuna ukuthi mde sikhulume relevantly ngesikhathi sakhe. Yes. That is the second plan yakaNkulunkulu ngendaba kaNoah. Yesikhathi uNkulunkulu uredeema chapter 22 evesi laka 18 laka 13 uNkulunkulu usindisa uIsaac ngemvana. Angithi ekuthomeni uNkulunkulu usindise laba noma wenze iplan ngokubulala isilwane abambathisi. Yes. Iplan yesibili wakha umkhumbi usindisa abantu nafika umfuzamqolo abantu abakade bangeke ngaphansi kozamqolo benzani ba okwesithathu ke usindisa umuntu ngemvana chapter 22 verse 13. U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe wabona, bheka ngemuva inqama ibanjwe esihlahleni ngezimpondo zayo. U-Abrahama waya wayithatha inqama wayinikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. Siyabonga. La kumele kufe Isaac. Kodwa uNkulunkulu uyaprovide wenza the redemption plan, wenza indlela yokusindisa. Usindisa uIsaac, umsindisa ngani? Ngemvana. Imvana leyo abanye abafundaba ama-theologians batsho beyi-type of Christ noma beyikuyinto ekade kusithunzi ebesibonakalisa uKristu Jesu. Asibuyelele emuva-ke ngokuya kweplan. uNkulunkulu akayenzi into nje ayenze for no reason. Abantwana bami vane ngilwe nabo kakhulu uma ngithi why did you do this? Athi anginayo i-reason. I always fight. Yes. Ngoba ngifuna ukuthi yonke into abayenza kude bayenze with the reason. Yingakho wenza into unganayo i-reason, you will mostly do ama-mistake. Because now the reason ukhona ukuqala ukuthi into le why ngiyenza nangiqeda ukuyenza izoku-affect ubani, im-affect kanjani, nabangibuza ngayo uzokuphendula njani, uzokhona ukuchaza na. Nawubona ukuthi unepoint eningi ungakhona ukuchaza, uyayilisa ukhona ukuyenza. So asikhambe-ke ngomqondo. This was the plan kaNkulunkulu yokusindisa. Uma uIsaac wafa, angithi iSunday school sinayo mafundisi. Iye, Sunday school uIsaac bekamntwana kabani? Ka-Abraham, ne? Then uma uIsaac wafa, isithembiso esenziwa nguNkulunkulu khona la uGenesis no esenziwa ku-Abraham bengeke sifezakale ukuthi uAbraham uzokuba nguyise wesizukulwane, isizukulwane sakhe sizokuba njengesihlabathi solwandle. Bengeke sifezakale ngoba uAbraham nguyise kaJakobe. uJakob nguyise we-12 tribes of Israel. Amen. Ku-12 tribes of Israel Yes. kuvela lapho isizwe sikaJuda, kuvela lapho isizwe sika-Israyeli lo ekuthiwa uJacob. Uma bekubambana nengilozi kaNkulunkulu ubusuku bonke bamtshintsha igama bathi sele ungu-Israyeli kusukela namhlanje. Amen. So uyabona uNkulunkulu unenhloso ne-purpose labenza izinto. Usindisa uAbraham noma usindisa uIsaka, umsindisa ngemvana. Imvana ekade ifanekisa uJesu Kristu. Imvana ibanjwe kuphi? Ngempondo kuphi? Esihlahleni. Okuyisigodo. uJesu Kristu uma wabethelwa esiphambanweni. Akade afela izono zethu, afela izono zami nawe. Amen. Yingakho uma ngabe wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho,
bawumlalele kuhle namhlanje. Yes. Then nathi as Christians asilaleleni kuhle kakhulu ngoba kunale phuzu elibalulekile lokulalela. Abraham wanikelwa nguNkulunkulu umyalelo ukuthi akawenze. Wenza into ebudisi uAbraham. Abangathi ngitshela unkosazana noma ngisakhamba noMusa sisayipitori. Kanti ngiyazi ukuthi ngifika lapha ngasemfeleni ikolo engiyikhiphela ngecala. Hey, ngiyakavuma. Amen. Very difficult decision. But what was good alalele. Asike sichekeni one of the plans kaNkulunkulu. Iplan enye kaNkulunkulu ngizoyikhotha nje ababhalako bazokubhala. Siyayithola ku-Leviticus chapter 4 verse 1, then no chapter 5 verse laka 13. So ukusuka from chapter 4 verse 1 ufunde through iBhayibheli, ingakho ngithi ngiyalikhotha ngeke sifunde. Ufunde through iBhayibheli uziyofika ku chapter 5 verse number 13 encwadini yaLeviticus. Bekwenzakalani lapho? Umuntu bekathi nakenze isono noma nakenze iqala enze into errong, bekathatha isilwane. Kunesilwane la kunegazi futhi, uyathola? Amen. Bekathatha isilwane akhambe naso asise kumpristi. Umpristi asithandazele bese ekuthandazeleni leso silwane leso siyahlatshwa bese lo muntu uthethelelwa izono zakhe noma lelo qala elenzileko noma leso siphambeko asenzileko. Abanye bebathatha imvana bakhambe nayo. Imvana esithi nasikhuluma namhlanje sithi ukuthi uIsaya wahlatshwa uJesu njengemvana, waba njengemvu eyaphambi kwabagodi bayo, wakakhuluma wakalila, kodwa wenziwa lokhu enziwa khona, ubekwa njengemvana. Yingakho uthi umfowabo kaMyeni ubuya ngeSwazini uTimotheyu uthi ikhona imvana yahlatshwa
noma esonweni abakiso. Sithola also chapter 6 khona kuLevi nawufunda u24 ufika evesini laka30 ngiyayiquota nje naleyo. Nakhona siyathola lapho ukuthi bekune process abagade bayenza, and leyo process beyinendlela bamfundisi eyenziwa ngayo. Nangabe balethi ijuba bebenzana, nangabe balethi imvu bebenzana, kune process, and loyo msebenzi bekade wenziwa ngabapriest kuphela. Uma kunomuntu omayinaleliko indlela yokukhonza kaNkulunkulu, bekaba sengozini. Asiqalele uSawuli nakasempini uthatha amalanga umprofeti akabuyi, ngoba nabayokuzwa bekumele kube nomprofeti enze umhlatshelo ukuthi nabaya empini bazi ukuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi bazonqoba noma cha benze umhlatshelo yakuNkulunkulu. Leyo msebenzi lo benziwa upriest kuphela. Then wenzani uSawuli? Wathi ngikhosi. uSawuli umprofeti lo akabuyi. Umprofeti uSamuel wathi uSamuel uthethe isikhathi wathi ake senze wathi lethani wakwenza umhlatshelo okuyinto engenziwa ngubani ngubani. Bazalwane, kunendlela ekumele sikhambe ngayo singamaKristu. Kunendlela ekumele sihloniphe imiyalelo kaNkulunkulu ngayo. Ayikho lento yokuthi once saved always saved. Ayikho lento yokuthi bacho negatively preached gospel of grace. Negatively. There is grace in this. Kodwa the grace of nowadays ichunyelwa ngendlela wrong. Ngoba abanye bathi no noma ngimbabona ngikhambe ngokusela amanzi kubani ngokuhlangana nobani lapha ngokweqasi, batho just because ngimntwana kaNkulunkulu batho nesono leso sengidlaliziwe kiso. iBhayibheli lithi umuntu owona asazi akayi kulitshalela. There is grace sufficient, enough grace. Kodwa lokho akumnikezi amalungelo njengomuntu omusha ukuthi mdembele boyfriend mdembele girlfriend. Ngoba iBhayibheli lithi umzimba wami uthembele kaNkulunkulu. Amen. iBhayibheli nami lithe batho sex before marriage is a sin. Hallelujah. Amen. Ake sithatheni indlela enye ngizoliveza nje ngiquota nale Job 19 verse 25. Mamfundisi nangabe khona ukulifunda lela angalifunda. Job 19 verse 25. Ngiyengilithande ngithi uJob wa profeta. Ngoba ku Old Testament uJesu ukhona kodwa akabonakali kuyisithunzi. Yes. Akabonakali. Mara nangu ukhuluma ngaye uJob. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Ekupheleni uyakuma uthulini. Amen. Good English lithi, for I know that my Redeemer lives. And at the last he will stand upon the earth. uJob uyaprofeta. Uprofeta ngokuza komhlengi. Uprofeta the God's redemption plan. uJesu akakafiki ukhuluma ngomhlengi okunguye osihlengayo. Elithi iBhayibheli ungumlamuleli phakathi kwethu nabantu. Ungumediator phakathi kwethu nabantu. uJesu Kristu. Uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ngaleskhathi uJob akhuluma uJesu bengakazama nokuzama bengakamenyezelwa nokumenyezelwa ngaye ku-Old Testament lapha. Kodwa sithola iBhayibheli uJob uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ngelinga ngizombona ajamile ephasini. uJesu wakhamba la ephasini. Bathi abazalwane emfundisi Mavimbe, ngithi bazalwane must be proud ukuthi nihlala eAfrika. eAfrika uJesu wake wagadanga. uJesu wathoma ukukhasela la eAfrika. Ngiyabona emehlweni
iparareka bani uJesu wathoma ukukhasela la eAfrika ya ngiyabona ukuthi yamrara umntwana more or less ukuthi athome ukuhlala ayedwa kungamthatha inyanga ezingaki 4 to 6 months yes uJesu nakufika izazi kwaHerode zizokhuluma zilethwa inkanyezi bekungena ukuthi kumele kuripotwe ukuthi sekafikile ozeleko kwenkosi bebacabanga ukuthi uJesu uyinkosi ezokuliberate noma ezokhulula abantu from ku-political side Jesu bekangakazeli political freedom into lo yabhalela ku-understand but nami uJudas wathi nakakutreasure wacabanga ukuthi the business is about imali leyababhizi ngayo yingakho wathi nakabona ukuthi noma nulo besithi uzaka semvotela abe ngupresident naye no it's not the akasilapho haleluya bazalwane so inkanyezi le ingena la kwaHerode ngepurpose ukuthi kumele kuripoteke kwazeke ukuthi ukhona ozelweyo then iyafika ithi eBhayibheli angifast forward uma sele bafike la uJesu azalelwe khona lithi batshona sebakhamba ngoba uHerode uthe naniqedako nibuye nizongitshela ngikwazi ukumkhoza bekafuna ukumkhoza bekafuna ukumbulala lithi iBhayibheli batsho ingilosi yafika yathi ningabuyeli ngendlela ephumani ngenye indlela lithi batsho kwathoma kwabulawa abantwana iBhayibheli lithi batsho uNkulunkulu watshela uyise uJoseph ukuthi Joseph athatha umntwana ukhambe naye eGibhite uhlale khona aze afe uHerode Yes. Amen. haleluya so uJesu wakhamba alisana elibovana asesemncane weze Afrika wahlala khona walakathoma umzinza uhlala bathe sehlala yedwana kunabavanikiza abantu uhlala yedwana umntwana uhlala yedwana bamenzela ikhulu ukuthi ajabule afocuse umma nekulo lakhe alisa ukuthi bangilisile ngizokuwa nabathi uhlala yedwana uJesu bamenzela uhlala yedwana naye Afrika eGibhite Amen. nawuqala umeko weAfrika nawudro wawo umeko weAfrika le phezulu le iGibhite ilawo Yes. uJesu wahlala lapha uJesu khasa wathoma ukukhasa la eAfrika Siyabonga Jesu. lithi iBhayibheli sekudlule isikhathi eside selafile nokufa uHerode lithi iBhayibheli ababulali bakhe sele bangasekho wabona buyela emuva ekhaya haleluya bazalwane so uJesu wakhamba la ehlabathini lapha uJob waprofeta ngaye is a redeemer uJesu Siyabonga Jesu. no zonke into esikhuluma ngazo sithe bezizingithunzi imvane yahlatshwa ukuze ngathi Adam no Eva beyisithunzi beyifanekisa ukuthi ikhona imvana ezohlala imvana eyahlatshwa noma umkhumbi kaNoah bosifanekiso imvuye eyahlatshwa nguAbraham especially saka-Isaac beyisifanekiso amen now sekufika the ultimate now kufezeka the God's redemption plan yapheleliswa kufika uJesu Yes. uJesu oyimvana the ultimate sacrificial lamb noma imvana yokugcina ekumele ihlatshwe ingakho ubaba uNzimande uthi thina sibonga igazi elaphalaka eGolgotha uthi ngoba elezimbuzi elezinkukhu bengeke lalingazisusi izono kodwa elisusa izono ngelikaJesu Amen. izono egade noma imphambeko nobumbi egade kufuna kuhlatshelwa izimvu namajuba bekuyisibonakaliso sokuthi uJesu uyeza the perfect lamb the perfect sacrificial lamb is coming kuzofika isikhathi na uJesu uyafika nakafikako ziyafika
kuyiwa ebalusini lithi batsho ingelozi yakhe noma inkanyezi yafika yajama kubelusi kwayokwaziswa the lowest people abantu baziwa ukuthi abasilito belusi nje kwayokwaziswa bona before kwaziswa amakhosi kanti kwaziswa abantu abaphasi khulu baziswa ngenkosi ephezulu. God's redemption plan ya-announcwa kuHerode. uJesu uyafika sekazelwe. Lithi iBhayibheli kumaHebheru mfundisi chapter 10 verse 18. Chapter 10 verse 18 kumaHebheru. Abazalwane basekhona? Kepha lapho kukhona ukuthethelelwa kwalokho akusadingeki ukunikela ngenxa yesono. Hallelujah. Uma kukhona ukuthethelelwa akusekho ukudinga ukuthi kube nokunikelo ngenxa yesono. Ngenxa yokuthi kukhona imvana ehlatshiweko. Imvana le ehlatshiweko ihlatshelwe mina nawe, ihlatshelwe ukuthi mde sisindiswe ezonweni zethu, sisindiswe ngoba uNkulunkulu had a plan. Iplan kaNkulunkulu ukuthi mina nawe siphila ephasini bekumele sisindiswe. Yingakho uTimotheo ivesi elifundwa uma kusindiswa mina mfundisi ngo-1990 lithi ngokuba lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekilasini iqiniso. uJesu nakadlulako afike athi mina ngiyindlela iqiniso nokuphila, akakho oya kuBaba angakenzi ubudlelwano nami. Ngikhulume lapha ngithi ngunkosikazi wami uMamabona kwamabona bekangeke ayohlala khona abizwe ngokuthi makoti uma mina bengakenzi isivumelwano naye. Haleluya. Mina ngimi engaba nesivumelwano naye, ngimi engathi lesiphalaphala ngiyasichaka. Amen. Ngesikhathi leso igama leli liberekisa namhlanje lamayelo boni belingekho. Amen. Belingekho legama liberekisa namhlanje kunamayelo boni. So ngaleso sikhathi mhlawumbe bengiza kunama yellow boni oyibeka phambi kwami leyo oyenza ukuthi ngiyibone le ngiyayithatha. Nawuvuma ukuthi ngibuye kwamarefelo ngiyakuthatha. Balekile amasokana nakafuna ukuthatha lapha akaconsulte noZimu. iBhayibheli lithi ubuhle buyinkohliso. Amen. Ubuhle buyinkohliso. Kungemva kweminyaka mingaki uthola umuntu wamthatha nefika ngathi nguNondovu. Umthola sekarondo so. Ungasakhona ukuthola ukuthi idini lithoma kuphi liphelela kuphi. Amen. Nekama beletha nje 1 2 3 abantwana vele soyabona ukuthi ayishayile. Amen. Nangabe fundisi ngithanda sakhuluma kuhle konzeni abantu abasha. Leli verse ngibaba nibhale sengiya ngasemetheni chapter 9 verse 25 kumaHebheru. Nibhale kuphela le chapter 10 verse 4 kufika ku11 khona la kumaHebheru. Alo nibhale. Then kukhona kuRomans 8 verse number 3. Mhlawumbe umfundisi ngokuzithoba ngimbawa ngasifundela chapter 8 verse number 10 Romans. Romans 8:3. Ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma
indodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni. Hallelujah. uJesu waba ngumhlatshelo ophilayo, umhlatshelo ongunaphakade. Amen. Yes. Ngithi mina, the death and the resurrection of Jesus Christ fulfills the ancient redemption plan of Jesus, or of God for his people. Ukufa kaJesu nokuvuka kwakhe kugcwalisa ihlelo likaNkulunkulu lokusindisa noma lokutakula abantu bakhe ezonweni. Ukufa nokuvuka kaJesu Kristu. Enyangeni 1 or 2 sisaya ku-Good Friday, sikhumbula ukufa kwakhe esiphambanweni. Amen. Okungikho okwenza ukuthi thina sisindiswe ngegazi lakhe, amazulu bakhe elinqabileyo, elibalulekileyo, elimhlopha. Ingakho nofunda kwezinye incwadi ze-history lithi batsho one of the centurions wathi nakathatha umkhono ayomhlaba esayidini, Yeah, my God. batsho kwaphuma ingazi, Yes. kwaphuma namanzi. Yes. Nawufunda incwadi ze-history lithi that centurion batsho lalinenkinkanyana la emehlweni. Yes. Angazi noma belibona ngelihlo eliyi-1, angazi noma ilihlo lakhe belingasi well focused, angazi mara batsho belinomraro emehlweni. Kuthola ku-history lokho nawufundayo, batsho lathi nje igazi lalimxaphakela elihlweni, batsho amehlo akhe aba-alive, wakhona ukubona kuhle. Nangabe bekavaleka ilihlo elilodwa lavuleka, nangabe ilihlo lakhe mhlawumbe belinge, yabona musi sinabantu abanjalo, abuya aba-alive amehlo wakhe, wabona kuhle. Nakaqeda ukufa sele kube mnyama, sele kuzamazamile, nakuzamazamako wayohlukana iGardeni noma la udabuka phakathi eGardeni ekade lihlukanisa indawo engcwele nengcwele. La bengena umpristi khona kanye ngonyaka, la bethunyelwa khona umpristi ukuthi awuthandazele izono zakhe, athandazele nezono zesizwe. Lithi lahlukana phakathi. Lokho ekade kuyisayini yokuthi abapristi baphelelwa mbereko ngoba ukhona the chief priest, upristi omkhulu ufikile, uJesu Kristu, ozokuthi nakafikileko ahlale ezinhlizweni zethu, ozokuthi nakafikileko enze umsebenzi ezinhlizweni zethu. That is why bazalwane kumele sirareke uma sinomuntu omusha osindisweko abasesenomsana nomrazana. Kumele sirareke nakunesokana elisindisweko linomrazana. Kumele sirareke nakunesokana ekuzongenwa ekhabo bathi abantu balethe umlando, inja idla amakhala, ngoba umrazana bekhabo baphume baye emzini omunye batsho inja idla amakhala. You must be surprised. Yes. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Kumele sirareke uma sithola ubaba noma bahlukana bathi bayadivosa. You must be surprised. Ngoba ivangeli nalifikako lenza umbereko empilweni yomuntu, lenza umsebenzi. uNkulunkulu usinikela imiyalo ukuthi siphile ngendlela esiphila ngayo. Amen. uNoah bamnikeza umyalo kumkhumbu wakhanjani. Abraham bamtshela ukuthi akakhamba ukunikela ngomntwana wakhe kuphi, bamtshela nendawo yeraba. Nakakhuphukako lithi iBhayibheli batsho wathi nakafika wathi ezincekwini zakhe salani la, mina nomfana sisakhuphuka. Funeka abantu bakhuphuke, funeka abazalwane kesikhuphuke, funeka abazalwane kesikhuphuke hlangana nabantu, kesikhuphuke sikhulume noNkulunkulu, kusale abantu. Nangikhuluma ngendlela yokudiscriminate yamaNdebele of Yesu sithi mashukuru sosorashale mofatsi ntse re namelle thaba ya modimo.
sishiye abantu siyofuna imlando kaNkulunkulu, siyofuna uNkulunkulu ukuthi uthini. Jesus was a perfect sacrificial lamb, and ayisekho imvana engahlatshwa emva kwalapho ngaphandle kwemvana eyahlatshwako enguJesu Kristu. Lokho kwenza ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi nakufika isikhathi se-Good Friday, mfundisi, we don't worry ukuthi is that the perfect date or not. No, asinandaba nalokho, asinandaba. Mara esikwaziko wafa uJesu wavuka. Uma afa lithi ngoba watshelile abantu ukuthi ngizokuvuka elangeni lesithathu, benza sure akubuze khambokana ku-history ukuthi bekwenzeka ukuthi umuntu nakafileko babeka amasotsha kade na. Bengenzeki ku-history kwenjani, bebabeka umuntu bamazi ukuthi ufile. Khambe ukuhlola ukuthi abantu abayithiwa babejelwa noJesu babagada bona na, bathatha baphoselwa lapha bangcwatshwa njengendlela abangcwatshwa ngayo. Mara lakaJesu ithuna ngilolodwa elakadwako, lakaJesu ithuna ngilolodwa ekwabekwa isili yenkosi ngamagama, kwabekwa ukuthi akekho umuntu ozolithinta ithuna leli. Then lakaJesu ngilolodwa elabekelwa amasotsha aligada, lakaJesu ngilolodwa elatholakala the third day livulekile uJesu akekho ngaphakathi. Haleluya. LakaJesu ngilolodwa elenza ukuthi benesiphithiphithi endaweni kade baphila kiyo, ngenxa ukuthi bathe nabavukako bathola ukuthi uJesu akekho. AboMaria, aboMagdalene bakholwa ukuthi uJesu ukhulumile ukuthi uzokuvuka. Bavuka ekuseni banganakudoubt, banganakujikajika, bajinga khona ethuneni. Bakhamba bawara ukuthi ngubani umuntu ozosisusela ilitshelo. Ngasibonile ilitshe balibeke lapha libhisi, ngeke sikwazi ukulirola siboMartin. Abekufuneka amadoda kade angekho isikhathi saboPetro kade basahlezi ekhaya nebacabanga ukuthi senza njani. Nabafika bathola ithuna le-empty, ngiyo yodwa inkosi. Abokucheka bomabhoba, yokucheka abonyabela, yokucheka wonke amakhosikazi, yokucheka boShaka, amathuna wabo kusesenemonument nanje. Noma yokwemba nabo amathambo wabo uzowathola ngaphakathi. Khambe ethuneni lakaJesu alikho ithambo likaJesu. uJesu sakabanjwe lithuna. uJesu wakhuluma ukuthi uzokufa, uzophinde avuke. Akekho umuntu okwakhe kwabrayibwa abantu ngaye kuthiwa nibahlele ukuthi abafundi bakaJesu bezile ebusuku baseba isidumbu sakhe. Yazi la kule bribery khona namhlanje sinemadlanga commission, sine-adult committee. La kule bribery khona people abakhona ukubona nakunenkinga. Ngokumbuzo wokuthoma, uma abantu amasotsha aletha ireport yokuthi abafundi bakaJesu bezile bamletha, inhloso ukuthi mde kupersecute amaKristu. Umfundisi uzongizwa ngonyana because kune-term elinye mfundisi bathi ngokuya kumsebenzi wakamfundisi awenzako the employment, ithi tekhalili post verlat. You do not desert the post. Umfundisi nakosa achieve nakachayisa ngo-5 uma nakosa akhambe umfundisi, then umuntu omrelivako angakafiki umfundisi akakhona ukukhamba, wakhamba bamthatha ukuthi you deserted the post, the post verlat. Kumele ukuthi alinde ikoliki yakhe noma ingafika ngo-4 to 6 yena achayise ngo-5, bese nakafikako amnikeze i-OB book, kusayine kucheckwe nangabe kunezinto ebazigadileko zicheckwe zonke, ahand them over kuyo. Then akekho obuza umbuzo ukuthi masotsha ngoba simposte ukuthi nigade ithuna, umbereko wena kusikulala nilele njani. Akekho obuza lokho, but bapromota into yokuthi abafundi bakaJesu bezile babelwa umzimba wakhe. Ayikho inkosi uJesu wathoma wahlulelwa unfair, kwafuneka abafakazi abangene. Ngifuna ukuthatha ithuba leli sengiphethe, siyabonga Jesu. ngifuna ukuthatha ithuba leli sengiphethe. Bazalwane, sine responsibility as abazalwane, as the church.
yokuthi siphile ngendlela uJesu Kristu afuna ngayo. It cannot happen lasihlala khona sikhulumisana nabomakhelwane. It cannot happen ukuthi nakuneminyanya abomakhelwane bavala amagate. It cannot happen ukuthi abomakhelwane anilothisani ekuseni niyaqalana nakaphumela ngaphandle wena ubuyela ngendlini ukuthi angakhona uberegela ngapha nakathoba ukuberegela ngemuva khona uyokuberegela ngaphambili ngoba ke it cannot happen. Simele ukuletha isibani phakathi ebantwini, simele sibe usawoti thina hlangana nabantu. It cannot happen ke ukuthi sithi siphila emhlabeni ongakasindiswa wenze kwangathi ivangeli alikho. Ivangeli is real. uJesu uzokuya, that is real. Yes. uJesu uyabuya and nakabuya uzokuhlulela abantu ngezono abazenzileko basaphila emhlabeni. Yes. Ngisasuka lapha umfundisi ngizohanda over kuye ngoba uyomnikezileko. Ngifuna ukuthi sithi sihlabelele lokuthi ufuna ukumukela uJesu through umfundisi, lokuthi ufuna ukumukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni bakhe. Ngibawa ukuthatha ithuba leli umfundisi bona pray for her, umfundisi bona pray for him. Ngifuna ukuthi nalokuthi uJesu ngimukele but kusesena 1 2 3 engifuna ukuthi uNkulunkulu angisize kiyo. Angisize kiyo. Umuntu nakasindiswako uba njengomntwana weBhayibheli lithi siba ngabantwana bakaNkulunkulu. Kunendaba esengithandwa ngumfundisi omunye bathi uMahlangu uF lithi iBhayibheli singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Umuntu longathi uyasweka so uyagandelela so umuntu nakabantwana bakaNkulunkulu ukhamba iprocess ethize. Omnye mhlawumbe usindisiwe mara uthi lento le ngifuna ukuthi uNkulunkulu angisize nakiyo, ngiyambiza naloyo. Kodwa ngifuna ukuthi sihlukanise kuhle mamfundisi. Lo othi ufuna ukumukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni bakhe, ngibawa babe ngapha. Laba abathi sisindisiwe kodwa sifuna uNkulunkulu asisize kulokho wena okwaziyo, ngibawa ukuthi babe ngapha so that umfundisi azokwazi ukuthandazela which direction. Ngisemaphethelweni wezulu lenkosi ngithethe 12 o'clock is exactly 1 o'clock njengaje. I'm handing over to umfundisi kodwa sisahlabelele. Ngibawa ukuthi sikima nawe uthathe ithuba leli uze ngapho uma ufuna ukumukela uJesu njengomnkosi nomsindisi. Uma usindisiwe ufuna uNkulunkulu akusize ngokuthize sebenzisa iposition yangapha. Mfundisi sahlabelela over to you man of God. Ngiyabonga ithuba elisinikeze lona Nkosi yomusa.